En nuksira minel culusi fi majalisi fazailil huşu'i fis salati. Andan keyinki masele hurmatlı bir tuğanım, namazdardagi huşu, huzu. Namazda Kudaydan korku okuğu gerek. Namazda Kudayga berili okuğu gerek. Namazda bütünde can düğüne menen çoğu okuğu gerek dep fazilet aytılap turgan majlislerge oturuş gerek. Atayın meçitlerde peşinden keyin, asırdan keyin kitaplar okulat. Oşol jerde Fazail Amal degen kitaplar bolat. Fazail Amal degen kitapты жазган adam bu Zakariya Kandahlavi. Zakariya Kandahlavi menin ustazımın ustazı bolat. Bunun Avcazil Mesalik degen 16 tomduk kitabı İslam alamının bardığında maşhur Muvattanın şarkın bergen muhaddis ulu alim. Madina Munawwarada ötken. Oşol ustazımız bizden Şeyh Mufti Aziz Rahman ustazı Zakariya Kandahlavi Fazail Amal жазган. Hani kebir adamda bu kitapta dayıf hadis var eken, nitaseverni eken, okuvaş gerek eken deyip çoğanda emes. Sen okuvatkan Riyazi Salih'in ökön içindeki dayıf hadislerden prasiyet atnaşeniz bir değil. Mishkat-ül Masabih okuyubuz, Riyazi Salih'in okuyubuz. Mishkat hem dünyanın barında okulat. Riyazi Salih'in barça okulat. Fazail Amal'da dayıf hadis var deyip, dayıf hadistin prosentlik atnaşeniyası Riyazi Salih'in de hadis menen bir de hurmatlı bir tuğanım. Oşol Madina Munawwara şahrındağı bir hadis adam uçuğunu izildep çıkkan. Hadislerden kança prosenti dayıf şul kitapta dep. Oşon üçün korkuştun gereği bunu жазган adam çoğu muhaddis alım. Afrikaga, bütünde kara bir tuğanlar bar jerge varsan oşol jerde Zakariya Kandahlavi'di bilet. Evropaga varsan hadis okuğanın bari bir antkeni İmam Malik'tin Muvatta kitabına berilingen en çoğun şarh mına oşol Zakariya Kandahlavi'din Avcazül Mesalik degen kitabı. Demaştan çıkkan bizde üstünde var. Çıkıp karmap betinlerge mitip sılap görüp alsаңардағы açıp mitip alsаңардағы bolar. Oşonun kitabı var. Oşol okulunganda Fazail Amal degen jerde namazın faziletleri, hudu okuşunun faziletlerine katışı uğuş gerek. Adam ukpasa bilbeyt. Adam bilbegeni düşman hurmatlı bir tuğanım. Kırgızda taanı bastı sıylavas degen söz var. Oşol namazın faziletini taanı basan bilbeysin de. Oşon üçün hurmatlı bir tuğanım namazdan keyin peşim hadis degende çurkap kaçıp ketip bid'atda kaçıp ketip kala oturup kichine köçüğüne taşpayla oşo yerden. Oşol iki hadis uğup algan bolsoň oşol namazın huşu huzu okuganga sana hurmatlı bir tuğanım jakşı bolat. Жаңы жылda bir afiri sayasıda gelet eken, ağa ejekeler ayteber ayasıda gelet belek berette alda oturup çın jalganды çınday kılıp gösterip baldardын bari жаңы жылды kütө turgan bolup kalat. İlgari 1 may degen mayram bolot ele, oşoga bir ay murda giyim alıp berse, oşol giyimdi günüge geçinde turup bir mal giyip güzgünü karanıp ataң apaң uktayt, uktagandan keyin saat 12'de turasın. Turasında jap жаңы шымды кийесин, жаңы көйнөктү кийип, жаңы тапчикени кийип туруп, güzgüge bir karanıp turandan kayra çeçip uktayсың da, minege 1 mayды kütösүн. Anan жаңы жылды күтөсүн. Жылтыраак жок анда кытайчылар элек ал убакта. Чайдын кагазынан жылтыраак кылып мындай кайкала кыркып туруп, шымдын бул жагына бир чаптайсың, бул жагына бир чаптап туруп, жакынга чаптайсың дагы анан кийин жаңы жыл костюм кылып коесуң. Шундай эмеспи? Анан жана картон телевизордун картонунан кыркасына коен кылып бияка чайдан жылтырып, анан таппай калган жерге жанагыдай айнек стакандарды сындырып туруп, креден төгүп жылтыратасың дагы, анда күнүгө bir мал тагасың. Эмне үчүн күтөсүң турматы? Анткени сага фазилет көп айтылган да, жаңы жыл болот. Анан жаңы жыл деген майрам, жаңы жылда мындай снег урчкасы, ону эме жанагы пионер эжекей аят атасы физкультурник агай мисалы үчүн. Ошол эле. Бирок ошого карап ишенип барып аласың. Илгери апенди элдердин баары ээрчип алып, балдар кыйнап аткан экен, балдар ушакта бир нерсе бар экен. Ушул жерде бекер самса берилип атып, элдин баары чуркап кетсе, элдин көп кеткениnden карап, ушулар чото бир нерсе экен, булар көп экен деп туруп, аркасынан өзү дагы жөнөп алып турду. Анын соңарында адамдар ушундай да, элдер көп адам адашып аткан болсо, адамдар туура эмес жакка кетип атса, чото ушулардыкы туура, булар көп экен дейт. Адамдын көптүгүн акыйкат билинбейт эч убакта. Кеде bir adam özü ümmet bolot, bir elge tete bolot. Antkeni anda akıйкат урматтуу bir tuğan. Oşon üçün akıйкат adamdын köpçülüğü менен эсептебеш керек. Демек, ошондой намаздын фазилет айтылган сабактарга отуруп уга турган болсок, ошол намазга болгон бизде шок, сагыныч пайда болот.